Murakaza neza ku rubuga rwa kigalilife.cawo.rawa, urubuga rugufasha ukabona ibyo ukeneye kugura muri Kigali, byaba imodoka, amazu, ibibanza ndetse n'ibikoresho bitandukanye. Niba ari ubwa mbere, kora subscribe kuri channel yacu ya Kigali Life Official, ukande ku nzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibintu bigurishwa ku giciro cyiza. Uyu munsi twabazaniye firigo ya Super General ku mafaranga 100,000, ikaba iri Kinyinya. Hari igitanda cya ribuyu kigura amafaranga 110,000, gifite size 160 kuri 200, giherereye Kibagabaga. Hari igitanda gifite size 180 kuri 200 cy'amafaranga 140,000, giherereye Kimironko kwa Mushimire. Hari firigo nto kandi y'amafaranga 60,000, iri mu izindiro. Hari akabati ka MDF k'amafaranga 90,000 ko kari Rusororo. Twabazaniye ameza kandi yo kuriraho hamwe n'intebe zayo ku mafaranga 170,000, bikaba biherereye Kicukiro Kagarama. Hari tapi nto y'amafaranga 60,000, iri ku Gisozi. Hari akabati k'amafaranga 120,000 gaherereye Nyamirambo. Twazanye Lava for Manuel 2008 ku mafaranga 8,500,000, iherereye Kacyiru. Hari Lava for Manuel 2005 kuri 7,000,000 n'amafaranga 900,000, ikaba iherereye Nyarutarama. Hari etajeri y'inkweto iri kugura amafaranga 50,000, iri i Remera. Ndetse hari n'inzu y'ibyumba 4 ifite n'ubwogero 2, ifite parikingi ijyamo imodoka 3 ndetse ikagira n'igikoni cya kijyambere. Ikodeshwa amafaranga 400,000, ikaba iherereye mu Kiyovu. Murakaza neza murisanga.